Kanegade Kadurdashan Meghalaya bang ipidang subhai pi baro shikatup kubor mentaga janmiat showan paj kubor kibubnya ini pechwai kimat bakongsan. Yaki iseng bhalang persya ya Khasi Computer Limited hamau senram. Mi kajing yaki hasi EU omyam halo kajing keno le klem akor u professor dawa ke kena pulih ban wengkam ya u professor. Jur kajing shlayum hajorabat na kajing ter ulabba syakta kalej kawan. Bat bam smai u Joseph Vijay kum umintirang ba ke Tamil Nadu apan bam smai ya palat chispa ngut ki MLA hagadobar jong ke yang dobar tawan ke Tamil Nadu. Mentang inya pai syaki kubor na keleng kejala. Ki seng bahalang ki bana Mausen Ram Subdivision mentaga sngi ki la pelong ya kajing ki persya hakmat ke yeng jong umentri nat boarding uba metba lingdo bandawa phaweng ya Khasi Computer Limited na ka kam bay day bat kajing sam boarding hagathan ya kani kajing ki la pelong da ki seng bahalang ki bakentup ya ka Nyotrep National Youth Front ka Federation of Khasi Jainta and Garo People bat ka Nyotrep Youth Council. Kini ikan hun bayaki kilai perta ikan tian persya ya kerai jong ke sokar bat maham bahkan penjur ya kejingaki lada omweng ya ke company. Hadian jong kejingaki iba met ba lingdo lakot ya kinongelam jong ikan hun banyak keren halo kini keman. Yang jong ke sokar yang disini konsensus jong ki pajba jong kadang katang Mausen Ram Ranikor yang ta kondisi ni konsensus jong ki nalam sembalang ki nalam senang ki riurang ba lasule thambor da kaba ki suwan ban IT bet ya kani ka company samboarding electric hanti ha Khasi Computer Limited kabari company aba nangti na po UP kabari nabar jala tolong ke iki kaba smokia ni panganaglen jong ka sarkar Sitrik jong namun gua kalau sepenuhnya baik ya kan notification bala IT ya kan kam samboarding electric ni jong ka petro ha kan ni ka company buat mai Khasi juga gila pelong ya ki JK ya ka public meeting ka bahe angti po Mausen Ram Andre kataru kam semdan ka positive response na kata mentah ke sini simrai dari sur jong pajba rengkat ke kerjaan jongi kumti penun sembalang lightly ke sembalang lawan hang ni ke jaka ban penpau ya kedak jong kejing sokya kejing persya halo kejing IT jong sarkar ya kani kam samboarding electric hangti po Mausen vision syak ni Khasi untuk Ki kena pulia jong ke College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences ne kesngi kila pelong ya kejing ki bandawa ban wengkam no yo Professor Upranap Dota halo kejing keno ketak ti klem akor ya arngut ki kena pulia Kinong iki persya kele lum hapalau ringkat kijing tho ban penrem ya kene kam baman ba kijing tombor ya arngut ki kena puli kentai da ka badawa ban penbet no mardor kidekot ka seng long kemie jong ka ribhoiru kele snok tilang hakane kijing iki ba dawa badai ban pelong ya kijing toket ba ban ai jing penchitom ka badai hok umajestor bat ki pulit kila poi kham hadien bat kila batha ya ka te ka jaka puli ban pelong ya kijing toket ka basani bha ki he officer ki bakentup ya u binodini sethi bat u din Dwipendra Thakuria ki laong bala dep ban khmi bnya halo kate kamat lingba ke internal complaint committee hadin ka jing pentikna jong ki bor ka an ki khna puli ki la menjur ban pen sangi shipor ke jing ki hado bandayo ye ka kaipot na ka jing tokit सर मेरा कमेटी मेंबर को मैं इन्फॉर्म किया जे ये एक स्टूडेंट PhD स्कॉलर with the hard document coming to me and saying that these are things happened and sexually harassed by the Dr. Pranab Datta, one of the professor of School of Crop Protection. So after that date 6 already that time is over, sir. Our time is 5 o'clock. So everybody is in a hurry. What time you receive the complaint? 4:30. 4:30. Sir. Okay. Another male
mail received from the second complainant. Then I can advise it to that girl, whatever you are saying, just put a mail as a complaint for the presently now, and after that you send your hard copy. So as per my chairman, I advised her this much. After that, we receiving 2 complainants. We are receiving to hard copy. कैसे हम बोलेंगे कि complaint receive नहीं किया? We are 2 complainant. We are received the mail with the 2 hard copies, sir. So already all are going on proper procedure as per the 2013 Post Act. And online also, our external member also always present with us. And my member also to second date 7, we are working, sir, up to 9 o'clock in the college. And what decision? Saturday, immediately ngila ay siyang buat iklat enti jingaram ngila consult iki tingla pentip sa women commission ngila pentip ro sagi police officer badi jong ka women's wing mo ti ngila yo banyakan beki ngila yo ban discuss beki ti hadin katanya ai ka motivational support iki bakin nya sekarang nama bangi sutho ba kani ka harassment sexual harassment yaki kena kamdi tangga yaki kena na lagi long kami kamdi ka baja tang hangi hapo district jomi kadi ka baja kiwi ki cakaru babu niki naki beriu ki bangat hakini ki jingjam kimnut ika bensi mi ka step bakin wan sakhmat baka pelong iki bakin poisedu bakin le iki nukin bantik any drastic step to harm themselves tekenang banlat niki iki baro ngi kum kilong kami idon yak tak hok bangin support iki kenang ban ai men se mi ki kinu ki basam kum ki jingjam bakin wan sakhmat bakin mi sakhmat bakin complain bela kalong hakan ko komro kim dei ya ka ban shifting ka ai ka ba jai ki kun kentai ki jongi mo ngidi ban not ya ka ban slur ya ka ban kran ya hok ba ki sisa Ka jingther ulap ba hinin kesngi kelawan ra ya ka jing shlei ka bajur hajorabat ka bela pentut ya ka yat ka yeng bat kalit kawan haki surok kala don ru ka jing sakut jong kinala ka bela pelong i kali ban sakut bat ka jing deng kali hasilenter jong ka surok ba bat ki wei ki surok kinong ya nong yeng kila hab ban up daki kenta hado ban dala duna ka kinong shong shnong kila pen pawe ka jing bitar jong ki halo ka jing shlei ka bajujan na ka por shakapor wala ki bo badai kimi ki juyai penkhut ya ki nalaman la kapor aga juk kapor ki la kentu ban shimkhia halo kani ke benta Ka United No Trap Movement East Janty Hills mentagasngi kal IT ka Shiti sha Deputy Commissioner Manish Kumar ban persya ahlo ka jingweng no ya ka jingpen sngo patba akabia dei ba ka jing terwa ban shna ya ka Shri Cement Plan ha daistong ka bahap apo ka nongkli elaka la lam khmat ya ka kanhun the President ka United No Trap Movement East Janty Hills uba Brosently Siang Shai ringkat ber General Secretary uba Kentilang Pawa abakren shikinong patay kubor uba recently ulaong bakane ka jing terwa kan keta ya karep karyang kitalong kamay maryang saudong saukun bat kumju ru ya ka jinglong jingman jongkal air hagathan bat kishnong bamarjan kasenjuk kalamaham ru bakan leira da ka public interest litigation ani PIL persya ya ka Meghalaya State Pollution Control Board lada omshim khia halo kani kamat air kan tabun miwan ban mi sakmat la benta ban persya jur ya ka Sri Cement Limited ka batmu ban bu karkhana ha ka chnong dai stong ngitip scam baga chnong dai stong bun ki parado prasnam ki ba imjakpo na ka rep karyang bat ladakane ka karkhana karuan hangte kan ktaru ya ki umbam umdi kan pensnuru ya kal air kan tabun ikam
na benta kata iwan ban mi sakmat ban pensak jur ya kani ka jingwan kani ka khana simen ha ka chnong da stong ke lada kim sngap ni kum ka seng ning mi badan ban yim persa ban legbo kawai ka chithi chado chapo Meghalaya State Pollution Control Board Public Interest Legitimate rang ba kani kan yo ban khang lat khang luti ya kani ka jingthu jong ka Sri Cement Limited ban wan bo kharkhana simen ha ka chnong da stong Ya ka Somnath Swabiman Parv lanit larakhe mentagasngi hashif mandir tura. Kumshi benta ban kenmau ya ka lingkhu snem ba nyopsan jong ka jingtei ya ka Somnath Temple. Lapanyat ya ka program da ka babu para DPC bat ka Central Puja Committee Garo Hills ringkat ka jingkershan na ka Arts and Culture Department Durdarshan Tura bat NIC Tura. Lasam ru ya ka jingle niam puja ka Havan bat ka jingsam ki persat syaki riunget Hindu. Dagi spangut ki riunget kilawan banishim benta ha ka jingle niam bat hadian kini kilapet live ya ka Durkhi balapan i jong ka Somnath Temple ha Gujarat. Ha ka ba Narendra Modi ula ai jingkren syakari. Aba ai jingkren shikila patai khubor u arop nak ula ong ba ka jingle niam hatura ka longru kumshi benta jong ka jing rakhe ha ki temple ha ka leng kari. We are celebrating 75 years of reconstruction of Somnath Temple at Gujarat. With the rest of the country, in Tura also, we are celebrating this occasion. In Tura, Bahupara Durga Puja Committee, in association with Central Puja Committee, Puja is being organized. This Puja basically, it was initiated by Director of Art and Culture, and we got support from Tura DDK and NIC. The rest of the country, everywhere where there is Shivalaya, this puja is being organized. This is a centenary year. 1000 years back, this Somnath temple was attacked by Khasi, and this is the centenary year. The whole year, we have a program in different part of the country. So we have good people, they are enjoying, they are celebrating, and in the morning hours, we have puja, then havan, and after that, we have distributed prasad. Ka enforcement branch jong ka office trekam jong ka district transport officer ha Eastern West Khasi Hills district mentagasngi kala pelong ya ka jing talasi ya ki kali ki bayak bayeng klam da don ya ki high security registration plate ka jing bombyang ya ki kot ki sla bat ki wei ki jing penken ya ki kendon an la pelong ya ka jing talasi ha shilenter jong ka national highway sabusau i ha jan jong ka shnong lum so klur ka badon hamairang agane ka jing talasi ki he pulit ki lalap ya shibun ki nong penken an kamtam ki kali arshaka bat ki wei ki kali bakentup ya ka jing bombyang ki number plate ki kot ki sla ka jing pendat ya ki silencer bat ki nongnya arshaka klem ki helmet ka kenhun enforcement ka layo obat ya shibun teli ki kali ringkat ka jing dan kuna ya ki nongnya arshaka ki ba penken persha ya ki kendon an Ka Youth Wing Jong Ka Hill State People's Democratic Party mentagasngi ka lapenkop burom ya ka samla Wanda Rihun Linkhoi da ka Hoping Stone Meritorious Award ka balawan ha ka kardan ka basaw ha ka SSLC examination ahaja apun riu da ka jingyo khandai pusan point laipulai marks ka Wanda Rihun ka badai ka khana school jong ka Anderson High Secondary School ka day tang maka na ka West Khasi Hills District kabapoy hakatup meritless mentau snem.
Habakran haka program u President ke HSPDP Youth Wing uba korbor lang asimlie ula ai jingero halo ka jingjob jongka da ka baong bakanie kan ai mensiem ya ki babon ki weipat ki ban yakun examine hadien habot. Hagujuk ko ula kentu ya ki kena samla Khasi bandon jingtrang kham shajrong bakentup ya ka Civil Services Examination kum ka IAS. Nagalia jungi ka HSPDP Wing kamde ke sin bani kong hidup ngene don mata ya bi bari netri phimon la don bun sin la don mata bagi happy bari samna di kunju ban ai buram yaki ha kamta ki babun ki yang la kile ada PPT ban kan ma wani ka wei pade ko ka jeng kan tu kan phami phi india bawa ai ba kan ka jeng jok ka jeng phi mata si sim kan kut no ande kan de kalen ti ka jeng phi ba pinjam si sim phi I ba manta mo ni I mata lengkap di par kunju jungi kan balik se ke jeng kasang ka jeng phi mata ka jeng jok ka bani kong bagi kuat pada nak kalian juga hiduping pada kumu presiden juga HSPDP hiduping ada kuat pada terang sisa kamdei ban kut tangga de jaga shan dengi kuat pada kumu dan nama yo I bagi ni sengi bagi ni senai pula adat no maka jing tu di IS atau so jungi di Khasi along hadu kata kata jing kam begin long hakmat begin trace tam ni hakmat yang dengi suhu ba tangga jing pula nala di shimet inamla banyale wan ki kun baro kanam pernah tangi I marwai dengan kelum lang ya baro anamla ada banyale tang I marwai ani tangki hep tangki samna ki jongi banyale exam lagi dor kam de chan apa purana yang nasa miru kunju baga ba kampung san kalau makali kuar kam de tangi I marwai ri han ani ka delang yang baru ki samna ki ba don ka jing tu lam da pin don kan nu ka thong ani no adu ni ka mansim ba pimut banyale ya kata kadan ti hidup pinam poi hidup kata Mentangin ya page ki kubor na kaleng katan chatay lamingi. Ka jingpen kre kalaya syait ha Lokpriya Gopinath Borderloy International Airport ha Guwahati ha shwa ka jingpelong ya ka jingpen bam smai jong ka soka bethamai jong ka jela Assam ka balabu ban pelong ha ka khat artarik menta ubnai lakhmi lenti ba umintri rang ba adu kari u Narendra Modi umintri ka tanat kam poyeng u Amit Shah ki mentri ka soka pedeng ki mentri rang ba bat ki sembut mentri rang ba jong ki jela kinwan ban shim benta ha ka tei ka program Unong elam jong ka BJP Legislature Party bat ke NDA Legislature Party Assam u Himanta Biswa Sarma hinin kesengi ulai kendu ulat kejela u Lakshman Prasad Acharya bat kam ya ka hok bantau sorkar ha kejela ha ka wei pat kaliang u menturang ba kejela u Konrad Sangma u lapoi ha Guwahati bani shimbenta ha ka tei ka program u Sarma ne kesengi ulai jurep ya ka jing penkre na ka benta ka program bam smai ha kanapara कल सुबह 11 बजे असम की नया जो सरकार बनने जा रहे हैं उनका शपथ होगा और ये समारोह में भारत के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे पार्टी की अध्यक्ष नितिन नवीन जी, साथ में तमाम एनडीए शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कोई सारे सेंट्रल कैबिनेट का मंत्री भी समारोह में भाग लेगा। हमारा लगता है कि एक भव्य समारोह होगा और पूरा असम से हमारे बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होते हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे पार्टी का ज्येष्ठ कार्यकर्ता तक सारे लोग समारोह में मौजूद हैं। Mentangin ya page ki kubor na kaleng kari Menteri rang ba adu kari u Narendra Modi menta kesengi ula terwa jingduai ha Somnath Temple ha kesengi rakhe ya ka Somnath Amrut Parv ka balong ka lingku snam ba nyopusan jong ka jingtei ya ka temple kane ka program ka kentup ya ka mahapuja ka kumbha bishek bat ka jingkentiu ya ka lama balawan ban shimbenta da ki runget bat ki he ki han aba jingkran umodi ula ong baga Somnath ka long kum ka dak jong ka jinget bat ka mensim ban kentiu da ka ba ong ba omdon kanu ka bor ha ka perthei ba ka India kan pendem
Abakren Chapang ka National Technology Day umudi ula ai jingero shaki scientist jongki India ban penklan ya ka jingla jongki lengba ki boy kat kum ki core technology. Kamashwai ka ne umudi ula pelong ya ka roadshow ha prabhas patan bat hadian ka ne ula lecha vadodara ban play perda ya ka Saradham Hostel. साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। Katanat Rural Development kala ai jing pentip halo ka jing pentrekam ya ka Viksit Bharat G Ramji Act aja apusan kaban sedang nadu ka shitrik ubnai naitung hagari berok kawai kini ka an bethamai kan bujli ya ka MGNREGA ajar san bat kan kentiu ya ki sengi ai jing bela na ka shispa sengi sya ka shispa apusan sengi manlau senam kasoka pedeng kelamang palat kandai pesan hajar nrius pa kandai puar kelur tingka nagabenta ban pentrekam hau news nem ringkat bat ki kendon ban siu ya ka bainong hagapor ka bedai kajing siu nakabenta kajing bom yo ban bela bat ya ki jaka ri khelung ki bebiang Menteri Katanat Rural Development Sivraj Singh Chauhan ulaong bagi kendon jong ka MGNREGA kindang trekam katba kajing penkela kadang ya syakmat Malabata ikijula ban pendep no ya kajing penbiang baro nagabenta kajing ya baik ya renti jong ka an bethamai. अभी 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को बहनों को अब 100 नहीं साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन हमारी चिंता है कि इस ट्रांजिशन पीरियड में कोई मजदूर भाई बहन जो काम चाहता हो वो रोजगार से वंचित ना हो। Balat shispangot kidkot kilabam smai mentagasngi hakajing pelong ya ke dorbar ka bakat nyo jong ke yang dorbar Tauan ke Tamil Nadu hadian ba ulampang ba shipor u karupaya ulapenya ya kajing bam smai ya ki nong Tauan betemai. Menteri ba ke jela Joseph Vijay haringkat bat ke kenhun menteri ke shim smai hakani ke dorbar.
Unong elam jong kaliang persya udha yanidhi Stalin menteri rangba kejela uberem edapadi ke Palaniswamy badu o Panir Silvam ru kilabam smai kum kidkhot jong kayeng darbar thawan kinong elam bakhampau kuntup ya Premalatha Vijayakant bat Swamaya an Bumamni haringkat bat kiwede kinong elam jong kiseng senrop kilabam smai hakatei ke darbar. विजय ने सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुण राज, के संगोटैन, पी वेंकटरमण, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी के प्रभु, सिल्वी एस कीर्तना भी शामिल हैं। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं। सहयोगी दलों के किसी भी विधायक को अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। समारोह में विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर और उनकी मां शोभा, अभिनेत्री त्रिशा समेत कई दिग्गज Mentanginya pai shi kubor ne keleng ke partai. Ka embassy jong ke India ke bedon ha Madrid kala pentikna ba arngut kinong India ke bedon ha ke jahat letkai ke MV Honduras ke ba Shakhta ha ke jingpang hanta virus kimbu jingma satya kani ke jahat kala poi ha Spain henin ka sngi ba kala yeng harut duriau jong ka Canary Islands hadien ka jing sapriang jong knyang jingpang ki he officer ke thu ba kini kinong India ki betrei ha ke jahat kila sya penkenria no sya Netherlands na ke benta bansyong quarantine ke embassy ke la pentip ba unong ket tin siem ke India ula pelong ke jing ekran bat ki bor khmi ke Spain bat ki yai pej perman halo ke jinglong jingman kenang ban pentikna ya ke jing shngan bat ke bha kemiat jong ki basyakta na ke ni ke jingpang. Mentang in pai shi ki kubor ye lekai. Ka kanhun ye lekai Men's National Cricket ka India kadang beteng ban bat ye ke kerdan bah khli du kat kum ke jingbu kerdan jong ke International Cricket Council Men's ODI ke belapen mi mentang sngi ka jing ken point jong ka India ke lahir da shi point sha ka shispa khat pra point kat ba ka New Zealand National Cricket Team ke lakiu sha ka shispa khat lai point ka bala penduna ya ka jinge per pedeng kini ki ar kanhun tang dasan point ka Australia Men's National Cricket Team ke dangsa ha ka kedan ke balai da ka jing yo shispa khandai point kat ba ka South Africa National Cricket Team ke lapoi kham shikmat jong ka Pakistan National Cricket Team banyo obat ya ka kedan ke besau ke India kadang beteng ru banbat ya ke kedan ke beningkong ha ka jingbu kedan ha ka Men's T20 International. Tementa pat ngi pej ya ka jinglong jiman ke sumeneng ha keleng ki benta jong ke jela. Hatura ka jing kriat kalong arphuai degree Celsius bat ka jing shit kalong arphupra degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong ndruplai nak shispa ka jing hap slap kalong ndriu millimeters. Haba pai pat shnong ba shlong ka jing kriat kalong khatsan degree Celsius bat ka jing shit kalong arphua degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong nyopun riu nak shispa a jing hap slap kalong khatlai point pra millimeters. Kat ba hajuai pat ka jing kriat kalong khatsan degree Celsius bat ka jing shit kalong arphulai degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong nyop saw nak shispa ka jing hap slap kalong riu point khandai millimeters ka sun beneng kan dum lo hatura shlong bat juai. Syaban poi syek bakut jong tup kubor ngini pek biang sa isiennya kini kimat bekongsan. Yaki kiseng bahalang persya ya Khasi Computer Limited hamau senram. Mi ke jing yaki ha CAU omyam halo ka jing keno le klem akor u professor dawa ki kena pule ban wengkam ya u professor. Jor ka jing shlei ha jorabat na ka jing ther ulaba syakta ka lek kawan.
Mat bam smai u Joseph Vijay kum uminti rang ba ka Tamil Nadu. Lapan bam smai pelat shispa ngut ki MLA ha dorbar jong ki yang dorbar tawan ka Tamil Nadu. Deparlok katungi la poish bekut jong tup kubor jong mentaka janmiet hadu bang Indonesia mi flashaik sngi hagajuk kapo kubreshi boni pi baro.